Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Ni breaking news tugezeho aka kanya. Kuri ubu ngubu rero imirwano yongeye gukara hagati ya FCM 23 ndetse na Wazalendo hari Kavumu. Byagenze gute? Mudukurikire kugira ngo mugende musobanukirwa akantu ku kandi kubyerekeranye n'iyi nkuru twabateguriye, dore ko nahanze uzasanga amakuru meza kandi ari breaking news atari hano kuri Deep News TV. Reka rero dutangire n'inkuru yacu. Kuri ubu ngubu rero umutekano wakomeje kwangirika mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 22 Gashyantare 2026 hari Kavumu muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'imirwano yahiriwe kuri uyu wa gatandatu ushize tariki ya 21 Gashyantare 2026. Bikorwa byose byahagaritswe kubera imirwano iri kubera hariya hagati y'abarwanyi ba FCM 23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo mu mujyi wa Kavumu no mu nkengero zawo kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Kuri uyu wa gatandatu kandi ushize nibwo abaturage batuye Kavumu n'ibice byegeranye muri teritwari ya Kabare iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku wa gatandatu bamaze umunsi wose mu bwoba kubera imirwano hagati y'abarwanyi ba FCM 23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo zikorana na FARDC cyangwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo mbere yo gucogora, nyuma ikomeza nimugoroba ku wa gatandatu. Umuturage wo muri aka gace yagize ati imirwano yatangiye nyuma y'uko umurwanyi wa Wazalendo ajyanwe mu kigo nderabuzima nyuma y'amasaha make. Imirwano yatangiye kuva Katana kugera Kavumu, twumvaga urusaku rw'amasasu. Abaturage kandi batangaje ko imirwano yongeye kubura mu masaha 12 n'igice z'umugoroba nk'uko inkuru dukesha Actualite.cd ikomeza ibitangaza. Undi muturage kandi wahoze nawe yagize ati kurasa byasubukuwe ahagana mu masaha 12 n'igice z'umugoroba i Kavumu. Twabonye kandi Wazalendo ziri ku isoko zongererwa ingufu ahagana saa 12:40. Biravugwa ko imirwano yahungabanyije urujya n'uruza ku muhanda uhuza Bukavu, Kavumu ndetse no mu turere tuhakikije. Murumva rero ko imirwano yongeye gukara hariya i Kavumu yahuje AFCM 23 ndetse na Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Update tugomeza kugenda tumenya, turagenda tuzibagezaho hano kuri Deep News TV. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze mugire intangiriro nziza z'icyumweru.